Tabuk baksa borok so ki anthani an near rasukun gym hall kore ang bake gym khanai ka gang bake gym khanai gym hall se kore ka nor kaman ka sadi mota monungja beje tuani mare anu diken ka ba san nograna tini ang non bas kango phai the gym khai pu mane abo ekdom ani body part oi thaka ang body part dena bagoy am hai kun ko gya just abo kaisa non sawi khane dima se jung jini body fitness na fit khane bagoy jung room ni bhator thangna ne bagoy room ekdom jaga kore space kore na ga ne ne jung tabo baksa borok chinta khub chong tene khub chong ki ang gym khane mo jung phya ban thani space koroi ban thani timing koroi master patience khane bagoy onek haksalo thak bane master patience khane bagoy onek haksalo thak bane je borok gym khane je borok nijor sora maintenance khayo je borok body fitness fit kai tono sobsomoi regularly exercise khayo o borok master person ba baksa onek haksalo dong. So hi guys, joto ani viewers ta ko pep ko chona belai na hampai body fitness ni bagai tai sini personality ni bagai guys no ba khana hamar si kontra studio kai. So guys joto viewers ang ta ko pep bujo ang sakamari no khaiga joto gisu aga basta bo just no basol kichang personality no pura khana boga ang khaiga kai onek din kham video bano jaga iba sak no bungsuk chungnai thokai talana ni iba kaisa motivational skog no tuya ko nai abor te chung phaika tini nong bas kango tini ang no joto no semano ang agebo jaga to ang tabu o jaga ang already ang nogo phaijak kai tini ang kaisa setup khaika ani kaisa studio samran bagai kai already ani green porda to kai green porda ni chimti kai ang agebo kaisa kok sawo chung climate ya kono samung kore chung joto samung climate bas chung tini kaisa chaito mutuan sintane okay chung chesta khaya kai chung mungsabu climate chesta khaidi chacha khai joto samung tini bagai success oi no joto samano ang body fitness ni bagai ang onek maintenance khayo an ni sakno kai khoksa borok judi body fitness fit khane bagai bakhajo ke anthani gym ni mani kuroi ang anthani karo gym hall kuroi ang bhage thangnai kitang bhage gym khanai kai otaka sauki gym khaya kai mane kapama diet chana nango ha well diet to chana nango phiaba abor bisim tang thase kokno nang sai khade dire diet to chana nango that no amsu body builder dong na nge brana normally no exercise khade body fitness no fit khai to na ne bagai kai tai nini je samung mane body nang normally ne thokai nang activities khai to na ne bagai kam subo na ya kai nong jodi best nang smoking drinking borono jadi kita hasal kai ton kan kai tenu karang kai samung well kai je kono samung khane ne bagai chung nini Fatar thana na gya ya gym hall na gya chung nogo kuno the mane jemon ang kani jor setup to kai setup bolte ang kicha khai ka kai tini phadi tini blogs ang mo kaisa motivation no nogo to tu khai di o samuno okay well tabu to noron pas ko ang fat kai khai prung ka kai no bom ha ke ta khai di tan male jodi khana thang pano sagamare exercise khai di body ro kutung khai di ang already kutung khai jak mane body kutung khai jak already kai tabuk tang normally phai kana climate ka tini ang non pas kango phai the gym khai pu mane abo ekdom ani body part oi thaka ang body part dena bagoy am hai kun ko gya just abo kaisa non sawi khane dima se jung jini body fitness na fit khane bagoy chung room ni bhator thangna ne bagoy room ekdom jaga kore space kore na ga ne ne room no kaisa am hai kana kaisa setup no sambai mano kai just mo basic dam ya ne home gym no tabo mon kare flipkart o iba amazon no thang pana thang kai 4 to 5000 ni bisingo no mane thana athani jeta setup no abo 5000 ni above ka ang pai mani mo just ang no go phakan ke kija exercise khai to mane bagai nok bisingo to di phana ang exercise khai mana ni bagai ka amon guna awan suga ang pai mane 4000 to 5000 ni aspas guna no kai sorry 5000 above mo pai kurang ka amon sung take nogo phai kana ang exercise khai mana lo kam phator ko thangu well kai kabor bisingo ang tabuk taksi no khai pro nai yes mo taisa kai
So guys, norok joto ani viewers ono ana norok hamja mori to man bagai belena paple hamai joto ta khok pai bukuk sono kai sudo mo kaisa bujuk jang mane kokno surung jang mane kokno haide kai tabo baksa borok so ki anthane an niya rasukul gym hall kore ang bake gym khana haka gang bake gym khana gym hall se kore haka gang mo khana mo tungo bat anthane time kore time tables milili maya well nung ninthane kaisa jadi kita tak money orang bukan ini nung kita money expensive kaya kan nung home gym nung paya kan nogo tong tu nin sakno exercise kamar tai ni dire body fitness na maintenance kaya kan mono so ka abon bisungo last ini ko comment kena sa pogdi Zane energy drinks ana sine kai ani mating ano sarang boy himani baba nung gym khai dong kama kisa energy drinks nadi kai nor kaman kasadi motna monungja kai je tuani mate anu tukian kaba san nungrana well ngai tabu kisa nungna monongo jora jora but amok ekdom completely abo nungan nangai ba amo khai ga ya am he kono kokore amo kono proshno ya just normally exercise khana ni bago normally nungni room bisu ko haba ya kono gym khana ni bago gai ni body fitness fit khai tinani bago maintenance khai tona bago khai no abo am su amorono khana nanga normally nung gym khai di body fitness not fit khai tona di okay gai amor tuma kana te So guys, ani mainly teri moksad nga kai, mane khai ne borok ni thani, kuno kaisa kaham space nango baksa borok, especially chini je Bara Tongnai je Fatar so Tongoi porasuna khai nai, iba hostel Tongnai iba je Agartala rogo amhai iba Bangalore, Hyderabad amhai jaga go je rent nawai Tongoi je porasuna khai nai, brown iba ko jini ani o. So guys, our business ang kaisa kok sadana bisingo, ketini ang de mainly nono basama kaisa gym ni kong tu ang pemani ke chung tabuk baksa borok cinta khop chong tene khop chong ki ang bozim khana mo chungo pia ban thani space koroi ban thani timing koroi haida ke baksa ki ang tongone jaga o na near so kuno gym hall koroi khai me gym hall dokoi ang khai ka mo hine wan so baksa tene ta khop ta khop chong ki ang Jora maya time lo maya emai pia baksa borok joto borok ke baksa borok no games nogo je sajung tongoi Bara tongoi porinai boni je free time borok game thunani mobile game thunaka Jora to kendo kaisa exercise ni room to khaina ni ba kai Jora ko ika ang kabuk je mainly samar ko kamai no exercise khai ni je body fitness ba ko ni je personality ro maintenance khai to ni ba ko exercise khai mani no chini ba ko jotto jure kaisa kaham bithi tini suno na to ko to ni ba abu chini ba ko boja kaham chini exercise khai kan kai eba gym khai kai chini tomo mindset ka hamungo bokro wan sumo borni healthy ungo haida angte bisi kok sarane boge thaya norok tutun answer siu ang su sarane ga bas ang kase kok dro sanamo sumo Jora no tan asini ki ang saren sime khana khan sime khana ten sime khana jeta nung saren sime khana ni jogo nung tin sime khani jeta an thri Jora koi tam kaisa mo na cheno jono semon an zoom bisi gono o jaga na kaisa setup ka ang juri chaka judi ang ungo musunga kai jadi ang video khaya ka ang room bisi pun ang khaimal ini ang kaisa green screen paya kone ang wo chroming khana ka ang khama chroming khaya ka pun ang o jaga wo setup khaya kone ang jesa video sano ko obong kita mandoro pas kanggo taki andoro kaisa kari ko ang andoro doubt mo to mano apuna buju ko mara haida hinge jeta chung room kahanai Bara to ka room bisingo para no neni exercise no khamar daily sini borok baksa borok tong bajo aba ang school thanga tuition pheka sabja log bono ko game thungana ko mobile PUBG nini tam to free fire amaro thoga time pass barbat khaibel no chin time no spend khai amso kimti jam somoy no okay inga amor bisingo taw mona kedi Fatara chung thanga bereka mungsanu ka nogo phai ka room phai mo jong tini Fataro khoksam hainuka kaisa amtu hainuka wow mane jakono jinis janota kai na thokmani marinuka hamjagnai marinuka man o jinis chin bokro ka hetamo kaisa bom to hamewan sum phayo gabon bagai chung nogo gym hall kaisa sports ni tuya kore ba kaisa stress khai to ka so jinis sorna na thokai talang man haida ne thokai talang man tai chung kaisa
time pass ba kami chini sorno na to ka body flexibility fit to ka chini maintenance bong to hai da chini personally maintain ka on ba ta khok tai bukok chong noro ko space koroi jaga koroi somoy koroi abortan chiri somoy koroi somoy tikle di jaga koroi jaga tikle di room bisu kore no space to o jaga no भाई मानो सका आम बक्सा आम सब करो तो माने कोई जोतो viewers ना बेरना हम भाई खाई दी नरो चेष्टा खाई दी टेका से को खा के उमोनी दाम बिसी एक्सपेंसिव या बिसी दाम या उमो जस्ट आम पेमेंट दिन जो सेमन 5000 and above के पेमेंट उमोनी दाम अनेक कम सी हेके उमोनी दाम दिन जोरे पानामो से खाके 3000 या 2.5000 ने सुमने सुरुंग के थे वो तो ऑनलाइन टुई फ्लिपकार्ट उनको इबा अमेज़न उनको आईबी को पाइन है मनो के पेमेंट पड़े हेके नरो नोगो आचुकी फोन माके एक्सप्रेस फाइ मानता के निदिले बॉडी फिटनेस थेके तमका हामे सामनो तीन पखरे नलमा हायदा जो आखिर फ्री नो गाजो तो खाके सिनि वान सुमु फाय हामे सामनो जेते मेते वान सुमु फाय हेके ओ जेते मेते वान सुमु फाय करे जो एक्सरसाइज खाय दो खाय जो थुरु चिनि डाइट नि बेगर जो वान सुक नाय चिनि बॉडी नि बेगर मसा चिनि फ्यूजन जो भाके थबे लांना बग वान सुक नाय चिनि हेल्दी का हम तो नाय शरीर का हम नाय हेके मेन दिसरेमन मेनली आं किसी को चलती तक खुक सने बगे जो दिन रो समय न जिम खाय तो हकाय सब समय एक्सरसाइज खाय तो हकाय KOBHI को सका दरो मास्टर बेसिस खाने बगे अनेक हाकसाल थाक माने जे बरक जिम खाय जे बरक निजे शरीर मेंटेनेंस खायो जे बरक बॉडी फिटनेस फिट खाय तो सब समय रेगुलरली एक्सरसाइज खायो ओ बरक मास्टर बेसन बाबा अनेक हाकसाल दं अनेक हाकसाल दं बाका फाया आं थेंगो तान बगे जोंजिने कासे फील साला बरक या बोरिं जे पान तक जों बरक लेना सिनि बका बाका फील दं जो तन फील दं फियाबा जो एक्सरसाइज कन्टिन्यू खाय तो हाकाय चिन्थिनि कायसा वान सुम आला दांग थांगो के जेतु मास्टर बेसन खाने मो जो जेते मेते YouTube Instagram बो हाय बा Facebook Instagram आदा वेबसाइट दं अदा हापांगे जो मुसे एमन कायसा मानि नुगै थांगो चिन बाका फील फाइस फयो के बाथरूम थानाने बा जेकुन जागा जों थानाने बगै वान सुम फाइस फयो चिन थाने फियाबा जुदि नु एक्सरसाइज खाय तो हाकाय नुगै दं खाना नु सागनो 100% 199% नु कंफर्म सेमन के नु कंट्रोल खाबरता के अंत के सक ऑप्शन जे परक एडिक्ट इंथागा मास्टरबेशन बिसिंति आंगो मास्टरबेशन वीडियो बो आं सावि दिखा नरक दिरि नाने मचुगा के आं बो पिन कमाते दिने या खान डिस्क्रिप्शन आं गयो दिने मास्टरबेशन जो बाइके कंट्रोल खाने मास्टरबेशन को बाइके या करे तो माने आपन लोग तो या कोने आं कैसे वीडियो सनाका नर अपन नाया ता पक दिजो तो आनि पाय अपसम जदि नरक आं कंट्रोल गयो तो के गए अपन या करने को मेन कितों एक्सरसाइज खाई आंगो वीडियो अकों सका और बगों सका जिम खाई दी एक्सरसाइज खाई दी बॉडी फिटनेस फिट खाई दी ओके गए अपन बिसिंति आं वीडियो पाथे सने सो गाइस जो तो बियरसन आं कासे को साना म जंगो आमो कासा अनि मोटिवेशन चैनल रोक जदि गिबो अकों आं सका अनि मास्टरबेशन को तो या कोने ओ मास्टरबेशन जदि न मुस खांकाय नर अपन या करना म सका टेक्स वीडियो तो ओ वीडियो बिसिं जका न थांगा नाइ दी ओ वीडियो ने कमेंट आंपिन कमेंट जदि जाय बिनि लिंक नो गाय ओ वीडियो थांनाय दि मास्टरबेशन जुदि केवल एडिट तो का बाके या करमानानि ओ वीडियो दिया गना सो गाइस थैंक यू सो मच जतन हमबाय आमसो करमु दमने